Artali ki school Nalum West Giant Hills kila Mihkhmat aha ke inter-district Subroto Cup inter-school football tournament. Kanot Liberty kala job ya ka boys and girls under 17 kat ba ka Dominic English Upper Primary School Namdong kala job ha ka under 15 boys. Kejingil akai final kala long ha kyang nang ba stadium Jowai kabala kring shibon ki Peit ba kentup yu MLA ke Jowai ba wailat miki Shillong ke Mukongsan ba Khuborkhasi kinong hikai de ki hajar ngut ki kena school bat kinong kit kam ke West Giant Hills District Sports Association. Kejingjak man ga yang pi kamjole chakal yang ti diam yang ma MLA to kana Liberty Higher Secondary School. Ya ki kena wa mhau yang pi man da poi chua chi banai la ne artiau yong ke game la ne yong ke tournament henry na do kat ni to sedang pi u practice knam wa yo yo i ra burom ya ke district yong i pada jo i por chua chong wa open kin mo sa chi sin wa last year na kin mo wan ya ka under 14 yong ki boys that represent ya ka state ki yoki da ka HK Singh te haga tu ko por haga program go wa facilitate ya ki tu ki players haga tai ka school nagaliang yong nga de announce ai tu por wa nagaliang yong nga ka mo MLA ya ka wan ka school ka wa represent ya ka state ki yoki na po ka constituency yong nga uwiara o chilak tengka ya ka tu ka school o represent ya ka state ki yong i te kamjo ai ni por la ban yang asachisin ya ka wan ka school o represent ya ka state ki yong i ha ka wan ka category ye mana ga under 14 under 15 under 17 ye mana ga boys or girls ya ka wan go represent ya ka state ki yong i na po ka district na ka liang yong nga ya ra ba yu to school chilak tengka kam wo emensin ya ka to school yo nang pa chu ko yi khna wo yi chim ta ha ki
sports and game you pair. Kadang ini kantin. The two teams representing the district. Namdong, let us all give them a big round of applause. Let us all give them a big round of applause. 17 girls category. Unity women alive represent here this. Katuan Poi, Chigawituan Gabenta, Kateto, Kajing Samla, under 15 boys. La ni Shillong.